Salam, selamat pagi Bapak Nang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sobot narion. Pasada hita kurta martongko mahita. Ham Tuhan na bata Bapa namin na marhabang sino Korea atas pe ham Tuhan. Dohor doham itongah-tongah namin wan. Haganupanin bu ihapkon hanami. Mahitihon ni panramotion mo. Pasarihonon mo bani daging pakonto dinami buhay hanami puho ibagas na horas-horas bani panulang sokoton halani ay marhiti hatamu torangiham homatong tong ura pikiran nami ase bani ganupan lahuan nami korja nami si ganupari tong maronjolan bani hatamu na mapasingin ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jolam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyang marayan bani panorang sogot nyarion. Rigapan siganu pari bata sadarion Kamis tanggal 12 Januari tahun 2020 ay matar surat bani buku pangukapon Bindusada ayat 8 na makatahon sonon. Ahudo alpa pakon omega bonani pakon ujung ni nini Tuhan nebata. Nadong sonari nadokdong hinan pakon nalahoro parguguh naso tarimba. Taganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus sa rombang iboto kita bahasa bani panorang Apostel Johannes bani panorang Ijia ibere ne bata pangukaponon pasal hadirion ni sanggah na terbuang ia i Pulau Patmos. Na ija marhalanihon Kaisar Roma ni panorang Ijia, Kaisar Domitianus mambahen sada parentah ase haganup halak na ibagas panggomgomion ni marsombah ubani halani ia anak ni naibata. Nah onma mambahen gabi buhay halak Kristen na porsaya hubani Tuhan Yesus gabi marsitaronon halani lang mangakui janah lang marsombah hubani Kaisar Domitianus pakorhon ni ay buhay mahalak na porsaya marsitaron na burat lang pitang marsitaronon tapi mati ibunuh halani lang patuh atau pelang marsombah ubani Kaisar Domitianus. Ay maase marhitihon ni hataon na bata sihol manubut ahudo alpa pakon omega bonani pakon ujung ni artini ay na bata sihol mga pohi Korea na adong ipitu desa nagabi tujuan ni surat 1. Ase aha, ase lambing paratah-ratahkon. Bahasa nebatado bona pakon ujung ni. Na adong sonari, nadugdong hinan, pakon naloro. Maningon do lambin iboto Korea na pituin, bahasa kumbani mukah ni pe, nebatado na manopalangit pakon tanoon. Janah bani panorang sonari pe nebatado naman ramot kon pakon na maridop nihur bani dunia on. Janah bani nalahoroh pe nebatado na manguhumi dunia on mangihut kon guluh ni ganup-ganup jolma. Artini ay maningon lambin roh tuguh ni do hapor sayaon ni Koreain. Purini petongon adong ancaman bahkan gabi hosah ni sidia ma taruhan ni hapor sayon ni sidia dopak Tuhan Yesus Kristus lang porlu mabiar sidia halani naibata kumbani nahinan sonari das kubani panorang nalaro tetap do setia laho manjagai manremotkon bangsa nahinahulongan ni ay maase bapay nang nilongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Purini PHP sonari ibagas parguluhan taon
terlebih ma ibagas bona ni tahun na baru on ope kita mandala ni guluta. Tentu lang salah kita meruji-ruji bani perguluhanta bani tahun na salpu bani tahun 2022 na salpu ini. Tapi marhitehon ni hata ni bataon barang ahape nagabi si habiar kononta atap ahape na betubuh biar bata atap ahape na mengancam kuluta. Suan-suanan tama ay nalang marhasil, kesehatan tama ay nalambin menurun, bahkan horjat tama ay nalang marbuah, pakon buy opetine na buy mengancam parguluhanta das kubani panorangon. Na perlu ibaga saganupan ay dingat kita ma. Na ibata totap do setia ibagas guluta kumbani nahinan sonari sonai age das kubani ari simagira. Halaniaha halani parguguh naso tarimbang do iya. Jadi purini aha penaboy mengancam hita neidah kita songon nagugu sihol mangudukon parguduhanta. Dingat kita ma langa dong naboy manirang kita humbani holong ni nebata. Halani ay maningon tetap si pambalosi hita. Halani ay maningon tetap setia hita. Halani ay maningon jolom hita politik hapor sayonta. Halani ay maningon tetap kita martengir ni hurbani nebata. Halani nebata perguguh naso tarimbang do iya. Lang adong nalang boy ibahin nebata ibagas guluk taon. Jadi barang ahape na mengancam guluta ulang mabiar kita. Termasuk ma perubahan-perubahan iklim, termasuk ma perubahan-perubahan ekonomi dunia sonai agi haganupan na masa ibagas parguluhan taon. Dingat kita ma parguguh na so tarimbang do nebata. Na perlu ay ma tetap kita persaya janah marpangarapan hubani nebata. Tetap kita mengondoskan guluta hubani nebata. Jana tetap kita ibagas guluton setia makorjahon harosuh ni nebata. Jana tetap setia kita mapardiatehon ahado parentah ni nebata. Ahado hata ni nebata. Si haguluk kononta, si horja kononta. Totu halani parguguh naso tarimbang do nebata. Nadop makaholongi hita, nadop man ramot kon daging pakon tonduta, nadop maridop ni hurbanta. Totu ibagas kuasa ni nebata do homa iya laho mangundingi hita janah mapargugui hita saganjam tahun on. Amen martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na pondokin. Nadok manorangi apa pikiran nami. Asilambin mangahap kanami tongon. Singdong na perlu siya bironon kanami. Halani hamdo alfa pakon omega. Bona pakon ujung ni. Nadok dong sonari. Nadok dong hinan. Pakon nadok dong bani ari na loro. Halana ipondos kanami matong-tong guluk nami. Sura-sura nami. Sunay agi horja nami. Pitah kubagas tanganmu. Ham Tuhan parguguh naso tarimbangin. Ase marhasil na yorjaon ni tangan nami. Marhasil na sinurahon nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam rapakon tonggo nami. Amen. Oras mabata ganupan. Babay ng nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marhorja mabata. Na ibata parguguh naso tarimbangin matongon. Nagabi hasomanta. Bani ganup horjata sa ganjang niya rin. Shalom.